September ni som pani sang ni som ni panga zir top ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule keni tana ni nga ni jing USA ni lai ni tlai lam khan conservative activist lar Charlie Kirk chu Utah State University compound na thua sei line ka hlumania hemi chungchang hi nimin lama chanchin thar langsar berania khowela ramro pui ber US wi sathiam te me point ni jan thleng khan silai met puak tu hi an laman theilawani US President Donald Trump chuan thinrim le lungai hmel taka thu sain America in hun thi batong ani atia mo phur tu te hrem nge ya tiama Oval Office a thu sain Trump chuan kumtam tak chung chu kalphung pa ngai ning ho hian Charlie teang America khole tui tha chungchuang te hi natji te le tual tha mang misual te nen an te khin thina hetianga ti thin te hi kan rama fir fiang na thleng me ka mo phur tu te an ni he thil sual rap thlak tak ti tu te hi ka sarkar chuan tu ma chho nei lovin aman fai vekang ati Trump hian Kirk sunna tan hian cholni tlai thlengin US rampuma America nampuan zar chu angul chan ve zar turin thu pe ka ti chuaka Charlie Kirk thani wang hian ka thina rimin kalung chetak zeta Charlie hian mi makta duai tel te chu hmalam pan turina fui phura ama ngai na tu zongjong ina chunga thil thleng hi rap thla kan ti ani Charlie hi amhangai arami we setana nun pum hlan tu pasal thani atia kan ngai dan ni lo ngai dan nei te la ka tharum tho du na ril ru kan pulian ta zel le chumi nang hung rap thak tak hi America mi pui zongjong le media ten hoi sen taka kan ma chona ngai ta ni ati bok President Trump hian Charlie Kirk hi president in civil mi te choi moina hlan thei sang ber Presidential Medal of Freedom hlan don thu le he choi moina hlan na hun hero pui taka bot sai ani angti asoi bok Utah Governor Spencer Cox chuan Kirk thana hi politics thila in beina ni atia heti la hian he thil thleng chui tu te chuan Kirk hi engwanga ka hlum nge ni anla soi theilo thung conservative activist US mai ni lo khovel pum huwa palar social media lama thu sei le mi anhil na sang lar Kirk hi Utah Valley University UVU a thuwa sei lain ka hlumania Kirk hian nidanga ti dan angina ma hual vela omte chu an zona changin thuwa soya thuwa soi zowa angoi le det ti in silaya puak thuaya Kirk ka taksa hi ngor dota angong veila matangin thisen ron luang chok ngal puata amuna thi ti pon ngal ni lo ma se social media video mu the tang poina dam chuak don lo ti elang chiang ngal view ani Kirk hian America comeback tour bultanin amma saberatan UVU wa hian thuwa soya mun som panga thu soina tur ro man lok sa neya US University sang kalkwal turin ro manna an siamani UVU wa hian open air thut naremin mi puite machona kani ma hian US in kana thleng thin chungchang te transgender chungchang te soin minute som ni chung vel huna mang mana Kirk kani ba ka hian midang ka telan ni velova sniper thatakina ma abitum ti achiang reng maya kani lai hian anu puile fa te pani po amuna anom verengani soitongin Kirk hi lanau pang hle ma se US mai ni lo khovel pum huwa pa conservative activist larania mishing nun phung thatna le sa kho chungchang te soi thina US thalai tam tak zalen takanun dua thiang zau te hnial thin tu ania kumsom poriat mi chawani lain turning point USA poll chu thian te nen an dina US a chon conservative thalai poll lian beran ni meka US President Donald Trump make America great again thu pui tu langsar tak nikum in thlan puya thalai tam takin Trump an vote theina na ma la tu langsar ani anhial khan riat na le thu wok thlak wangin ama tran tu an tamang bokin ho fe an tam hlea exa follower makta du inga le chan ve neya the Charlie Kirk show podcast chu thatin min noi nga ai tamin an ngai thlazi ani Utah police te chon Kirk kap tu niarin hlelan man nuala athen chu an chole to a ni zan khan FBI Salt Lake City field office chuan Kirk kap tu niarin hlel mi pakhat thlalak chu social media tar langin hepa hian sunglass duma bua baseball lukhum khumin kordum ban tlon le jeans ki kora ha a thalak pani chumi pui mu thei tura pho chuakin hepa zon chuana konga pui turin mi pui ten soma hepa manna pui tu hena dollar nuai khat pe kan tiamani hemi ma hian FBI te hian Kirk ka na man ninge yan riat akap tu tlan chiat na nia riat ram noi a rifle pakhat an mu thu le
an zir chian mek thu special agent Robert Coles chuan a soya silai hmet puak tu omna ni an hriata ke hniak kutzia le hnu hmadang te pawh an zir chian thu an sei bawk tholenia Israel in an ram khupui doha boma wangin Qatar chuan cholni lo om tur le thawtan ni September ni sompali le ni sompanga hian Arab Islamist Emergency Summit an kova Israel in doha khopuya boman thlak chan le dan tur an soi howang pontongin Israel sipai te chuan Hamas fiak ho tu senior te kan zui ti in doha khopuya boman thlaka Hamas te chuan an mi le sa panga an thi thu puangin Qatar official te poin an sipai Lance Corporal pakhata thi thu an puang ve bokani Qatar ram Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan international law hnuaia ramchang kang ti danin Israel an chang le don ti asoya Israel hian hetiang thil hi ati non to lo nan tangrola chan let nana tak kan du ani atia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po na taka soi selin Hamas te na inrem na nei tumna konga malang na kal tluang lai ati chuan opani atia Netanyahu hi dan mangina chung thu rel felangai ati bok heti la hian nimin khan Israel Prime Minister Netanyahu chuan Jerusalem ko pui kho chaklama juda te chen na mun turan siam male adumi ma thu sain helai mun Israel ta ni wangin Palestinian ramdin an phal don lo thu asoya West Bank ka chen na in sakna tur project thar hongin helai muna hian tuna mihring omlet anom thuai don thu le Israel chuan an ram le an nun phung an hum him zel don thu a seibok Prime Minister Netanyahu settlement project hon thar hi E1 ti in an soya Jerusalem le male adumin in karam all kilometer som pani bial chunga chen na in sakna tur project ania thamasa khan Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan helai muna hian inthar sangthum zali vel sakan tum thu lo sei to a UN Secretary General Antonio Guterres chuan E1 a chen na in sakani chuan West Bank chu mun hnia phelani nge yang atiani West Bank ka hian Palestinian makta duai thumvel le Israel mi nuai nga vel an khosame kani heti lai hian nimin khan Black Sea Resort khopui sochia Russia Gulf Cooperation Council voiriat na chune nia heta hian Russia ram Foreign Minister Sergei Lavrov le Qatar Minister of State for Foreign Affairs Sultan bin Saad Al Muraiki te chu in bia in Lavrov chuan Israel in Doha khopuya bom chu adem thu asoya mania ro in rel ram laka Israel che dan chu pomzam the ani lo ati Lavrov chuan Israel le Hamas te inkara remna palai na thoka Qatar in thei to ban chu chu an hriat pui thu sain Israel che na chuan remna konga no ping ni in asoya Israel thurwal pui US in Israel sipaiten Doha khopuyan beitur adang theilo po soi selin Israel tho pui naiber Israel le Hamas inkara remna du tu US omlai rengin Israel in Doha khopuya bomani atibok Nepal rama chon nun phunga pa ngai choviau to a sipaite chu hun poimo bi ka duty in an lakal kwal zela boina le har sat na soi tur om to meu lo heti la hian thotan nia boina chuaka wanga thija chu somthum pali an tling to a sarkar pai thak nu an ram hroi tu tur mi thlan chu tur chungchanga an lalung rual theilo nimin khan ro man lok angin zen ji hroi tu te le sipai ho tu te chu in bia in sarkar lei lok siam dan tur chungchang an soi howa sarkar ho tu ber tur chungchanga in rem nan la nei theilowa zen ji lam hi Prime Minister lei lok tura anin lungrual theilowa Chief Justice Louis Susila Karki te Kathmandu Mayor Nilai Balendra Sa te Nepal Electricity Authority CEO Louis Kulman Gising le Daran Mayor Harka Sampang te chu minglang saran nia anni jinga hiana tuber nge Prime Minister leilok niang ti thuwa thutluk nan la siam theilawani Nepali media te soidanin boilai khan tan in somni panga tangin zel tang sing khat sanga velzet antlan choka sipaite chon nimin khan mun engemaw zata curfew puangin mi puite tan ma mo na lam hunan hon sak zeu zeu thunga nun phunga pa ngai chhotana boina choka office le chen na inte hal sak ni ve tho President Ramchandra Paudel chu sipaite ven himna hnuaya omen inremna mumal takom theinan le anram dan pui hnuaya dan le thupe ken kon i zel theinan ma la mek ti asoi sipai thu puang tu chon in biang na nei zel ani thu puangin in biang na hian por sang sang ai on tel thu le
dan le thupek thataka ken ko ni theina le hmalam panan ramakal dan tur an soi ho ti sain ming le ni na engma puan zara nei lo thunga report then khata chon Kathmandu mayor sa hian prime minister leilo katan chief justice Louis Karki support huwa soyan tia thu chiang hriat theila ni lo thung health ministry lam chon mithi somthum pali anom to thu puangin hliamen kolmek sangkha zathum somthum pariat anom thu le damdoin cho san to zakwa somli pakwa nom ti an soya nimin khan sipaiten tang tlan chuak an umna tang tlan chuak mi pathum tha an nia som pathum in hliam an tuar boka tang tlan chuak za somruk paruk man le to an nia boilaya police te silai ruk cho somkwa pasari mu le tani to bok Nepal Ram Department of Immigration chon ram dang mi September ni riata an visa top an ram la chua san theilo te chu fichoi bel lovin an ram chua san phalna pe kan ni don thu an puanga boilayan passport ti bo te po an ram palai office a thar di le turin hriat tiran ni bok Prime Minister Narendra Modi chon India hmarchhak state aron tlo dona Mizoram a po bairabi le sairang in karel kong siam zo to chu aron hong don ti kan hrevek ome Prime Minister Modi zindon nei boruaka nimin khan Manipura zone ha thlakte tamna Churachandpur district a chuan mun hnia mi puite le veng him tu ten in nor boya Pearson mun le Phailian Bahzar Prime Minister Modi ron kaldona wanga banar le kong sira thil tar moite chu mi puiten ti chia in police ten kong puya dai dan nanda te pon ti chia in an hala police duty te chu lungin an tong bok Prime Minister Modi hian in rin ni hian Manipur tlo in masona na thona tur project sang chengwai bel che sangri le zangaman huwa hongdon an tia Churachandpur peace ground na hun man na vaibel che sang sari zathum sen na tur project hongin imphal khopuya hun man na vaibel che sang khat zani sen na tur project a hongdon ni in nimin khan India hmarchhak media te chuan an tarlang Prime Minister Modi hian Manipur le Mizoram ba ka inrin ni le cholni hian Assam state po tlo in Assam a hian project sang chengwai bel che sing khat sangriat vel zet sen na tur hongdon ni in Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chona soi Prime Minister Modi project hon tur zinga hian chengwai bel che zanga somruk pasari sen na tur Darang Medical College Nursing College le Mangaldoya GNM School te chengwai bel che sang khat zani sen na tur Narengi le Kuruwa in kalpo na tur Brahmaputra le do na tur te chengwai bel che sangli zanga sen na tur Guwahati Ring Road siam na tur te chengwai bel che sanga sen na tur India Rama mga biorefinery masaber tur project te po atelani Bahzar lo thira wangin kan lo me